Amahoro y'Imana abane namwe mwese mubana natwe umunsi ku wundi muri gahunda zacu z'amakuru unyuze kuri izi YouTube zacu ebyiri arizo AM TV show ndetse na Gasabo News 24. Ngo hayikaze nyemerera twerekeze muri Kongo Kinshasa aho Perezida Kisekedi yakijweho umuriro na societe civile arashinjwa gukoresha umutungo uva mu bucukuzi bw'amagaciro mu buryo budakwiye. Iyo igihugu gifite amabuye y'agaciro menshi abantu batekereza ko nahazaza bene gihugu agomba kuba hizewe, ariko se kandi mu gihe amafaranga agenewe kubungabunga ubuzima bw'abazavuka mu myaka ya nyuma yacu atangiye gukoreshwa nk'umutungo usanzwe w'abantu ku giti cyabo cyangwa wa politiki, ibi koko biba bikwiye? Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amashyirahamwe y'abaturage arenga 10 yandikiye Perezida Felix Kisekedi amusaba guhagarika ikoreshwa ry'amafaranga y'ikigega cyiswe FOMIN, bivuze Fonds pour les générations futures. Ni ikigega cyagenewe kubungabunga ubukungu bw'igihe kizaza. Iki kigega gishingiye ku mutungo w'amabuye y'agaciro, kikaba cyari kigenewe gufasha igihugu mu gihe ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro buzaba bwararangiye. Ariko ubu aya mafaranga atangiye kujya mu bikorwa n'ubundi bisanzwe biri mu igenamigambi rya leta, kandi bikaba binyuranye n'amategeko. Abanatwe muri gahunda yacu y'amakuru maze usobanukirwe neza intego z'ikigega cyitwa FOMIN, unamenye impamvu ikoreshwa ryacyo mu bikorwa bya leta bihangayikishije benshi. Ariko se kandi niki gikwiye gukorwa kugira ngo habungabungwe koko umutungo kamere unagira akamaro umwene gihugu? Nguhaye ikaze. Nje mujye kubana muri iyi gahunda y'amakuru, nitwa Etienne Besabes. FOMIN ni ikigega cyashyizweho na leta ya Kongo hagamijwe kubika no guteza imbere ubutunzi buva mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ku buryo bizafasha igihugu mu gihe cyazaza, ahubwo bucukuzi bushobora kuba bwaracitse cyangwa se bwaragabanutse cyane. Icyo kigega cyashimangiwe n'amategeko ari itegeko ry'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'iteka rya Minisitiri ryo ku 23 Gashyantare mu mwaka wa 2023 rigena ko gikoreshwa. Ariko ku itariki 19 Gicurasi muri mwaka turimo amashyirahamwe 10 na societe civile muri Kongo bandikiye Perezida Felix Kisekedi bamwihanangiza kwikoreshwa ry'ikigega mu buryo butemewe n'amategeko. Ayo mashyirahamwe abishyamwe yitwa Forum Citoyen, iryitwa Sentinelle des ressources naturelles, iryitwa Observatoire d'études et d'appui à responsabilité sociale et environnemental n'andi mashyirahamwe menshi. Barashinja Perezida Kisekedi gukoresha umutungo wa FOMIN mu buryo bubiri budakwiye. Uburyo bwa mbere, ku itariki ya 6 Werurwe muri uyu mwaka turimo, umuyobozi w'ibiro bya Perezida yandikiye Minisitiri w'ubucuruzi amusaba gukoresha amafaranga ya FOMIN mu kubaka ibigo by'imyuga n'ubumenyingiro mu ntara ya Kasai Oriental ndetse na Kasai Central n'ahitwa Kwiru. Iki ni igikorwa nubwo kigaragara nkaho gifitiye abaturage akamaro kinyuranye n'intego ya FOMIN, kuko aya mafaranga atagomba gukoreshwa mu mishinga isanzwe ya leta cyangwa iterambere ry'ahantu runaka. Ni umutungo ugenewe ejo hazaza, si gahunda z'ubu. Icya kabiri, Minisitiri w'Imari nawe yategetse ko miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika ziva mu kigega cya FOMIN zishyirwa muri banki nkuru ya Kongo mu buryo bwo kugura impapuro mpeshwamwenda za leta. Aya mashyirahamwe hamwe na societe civile bavuga ko nubwo iri shoramari rishobora kungukira igihugu, nta bushakashatsi bwakozwe ngo amenyekane ingaruka n'inyungu zabyo. Uko biri kose bikaboneka nk'igisobanuro cya politiki aho kubigena migambi irifatika. Biravuga ko amategeko yirengagijwe. Amategeko agenga FOMIN by'umwihariko ingingo ya 2 y'iteka ryo muri 2023 ivuga ko amafaranga ya FOMIN agomba kuguma mu bikorwa bijyanye n'iteganyirizwa ry'ejo hazaza. N'iteganyirizwa ry'ejo hazaza, ingingo ya 7 ihagarika ikoreshwa ryayo mu mirimo isanzwe ya leta cyangwa gutanga ingwate mu mishinga. Ingingo ya 7 BIS na 32 BIS bisaba igenzwa cyangwa se audit yigenga buri gihe. Aya mashyirahamwe hamwe na societe civile bavuga ko nta na rimwe irigenzura ryigeze rikorwa kuva iteka rishya ryatangira, kandi ngo nta raporo zigaragaza aho amafaranga yagiye nuko yagiye akoreshwa. Hari ibyifuzo y'amashyirahamwe na societe civile bagaragaza barasa Perezida Antoine Felix Kisekedi gushyiraho ubufasha bwihutirwa bwo gusubiza amafaranga akoreshejwe nabi cyane cyane ayanyujijwe muri banki nkuru
bakasubiza muri iki kigega. Harimo kandi gusa minisitiri w'intebe gusesa amasezerano yose yanyuze hirya no hino y'intego z'iki kigega. Harimo kandi gutegura igenzura ryigenga kugira ngo abaturage bamenye ukuri ku mafaranga akoreshejwe n'asigaye muri iki kigega. Aya mashyirahamwe ndetse na societe civile banagaragaje impungenge z'uko FOMIN yaba iri kuba banki ya politike, aho ishyaka cyangwa se abayobozi bayikoresha uko bishakiye, aho kuba umutungo urinzwe w'abazavuka ejo. Ibibazo nk'ibi byibutsa ibihugu byinshi byo muri Afurika ko kuba bifite umutungo kamere atari kuba byizeye ko ejo hazaza hazaba ari heza. Igenzura no gukurikiza amategeko ni ingenzi kugira ngo umutungo usigire igihugu icyizere cy'ahazaza. Abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bategereje igisubizo cya Perezida Kisekedi, ariko ibintu nk'ibyo ni isomo no mu bindi bihugu bitunze amabuye y'agaciro. Gushyira imbere inyungu z'igihe kirekire kuruta iz'igihe gito niyo nzira y'iterambere rirambye. Uyu ni umusozo wacu w'iyi nkuru. Reka ngushimire cyane wowe ubana natwe umunsi ku wundi muri gahunda zacu z'amakuru. Gusa ni muri mushya hano nagushikariza gukora subscribe cyangwa se s'abone kugira ngo ujye mu wa mbere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro byacu. Shalom.